Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. U 12. epizodi Studomat TV-a donosimo izvještaj sa državnog finala Red Bull Replika, a tu su i naše redovne rubrike sa korisnim studentskim savjetima, zanimljivostima, stipendijama i mozgalicama. Nešela je najbolja nova freestyle reperica. Odluka je to žirija koji je u sarajevskom kinu Bosna imao više nego težak zadatak odabrati najboljeg MC-a među 8 talentovanih majstora rime, koliko ih je zaslužilo mjesto na ovogodišnjem državnom finalu Red Bull Replika. Omiljeni rap betlovi vratili su se tako pred domaću publiku nakon dvogodišnje pauze, a koliko su svima nedostajali, moglo se osjetiti i kroz rimu takmičara koji su žestoko krenuli od samog starta, ali i gromoglasnu podršku brojne publike koja je raspjevana i rasplesana uživala do kasno u noć. Kreiranje rime na licu mjesta uživo i iz glave više je nego zahtjevan zadatak. Znaju to dobro svi koji su se ikada u tome bar jednom okušali. Nekima, poput danas popularnih imena naše rap scene kao što su Frankie, Helemneise i drugi, taj je talenat donio zavidan uspjeh. Nakon takmičarskog dijela programa, zabava je nastavljena uz nevjerovatan Brown Sugar R&B after party. Kompanija MTEL već 13. godinu zaredom dodjeljuje stipendije za najbolje studente iz Bosne i Hercegovine, a ove godine će stipendirati 15 studenata elektrotehničkih fakulteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, te fakulteta elektrotehnike u Tuzli i Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Izabrani studenti će, poput svojih kolega iz prethodnih generacija, dobijati mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, dok studenti koji su izabrali smjer telekomunikacija na ETF-u Banja Luka sada imaju pravo na veći iznos, 400 konvertibilnih maraka mjesečne stipendije. Za više informacija o uslovima i načinu prijave posjetite studomat.ba i rubriku Stipendije. Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studij nivoa master i doktorat studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo. Pravo prijave za studij nivoa master imaju državljani Bosne i Hercegovine uz uslove da neće navršiti 26 godina do 31. decembra 2022. Da nisu završili osnovni trogodišnji studij za prijave na prvu godinu mastera ili četvorogodišnji studij za prijave na drugu godinu mastera ili jednogodišnji master i da imaju dovoljan nivo jezika da bi se mogla pratiti predavanja željenog mastera, nivo B2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike na francuskom ili na engleskom jeziku. Svi potrebni dokumenti se trebaju poslati najkasnije do petka 23. decembra 2022. A za više informacija o uslovima i načinu prijave posjetite studomat.ba i rubriku Stipendije. Obilježavanje teksta prilikom čitanja je važan dio vaše strategije učenja. Ono vam pomaže za jedinstveniji pregled gradiva, omogućava da pravite kvalitetne bilješke, teze i olakšava usvajanje gradiva. Prije nego što pristupite označavanju teksta, obavezno pročitajte cijelo poglavlje ili unaprijed određeni dio teksta. Na ovaj način stičete uvid u razvoj ideje, a u nekim lekcijama se nalaze i dijelovi u kojima autor sam sažima ideje ili koncepte. Na marginama brojevima označite važne dijelove teksta, definicije, koncepte, ideje itd. Obilježite najvažnije činjenice, primjere koji olakšavaju razumijevanje, definicije i manje poznate i nepoznate riječi. Ako je moguće, na marginama ili između pasusa upišite parafraze, pitanja i sažetke. Tekst označavajte podvlačenjem ili bojenjem posebnim markerima. Markiranje teksta može vam biti od velike pomoći, posebno kada trebate da se vratite njegovim važnim i zanimljivim dijelovima. Prilikom markiranja ne koristite mnogo boja. Rezultat velikog broja boja može biti previše išarana i haotična stranica na kojoj nećete moći da se snađete. Ne markirajte tekst prilikom prvog čitanja. Pročitajte ga do kraja, pa onda donesite odluku koji su njegovi najvažniji dijelovi, riječi, definicije. Umjesto podvlačenja i bojenja riječi u tekstu, efikasnije je da stavljate vertikalne linije ili uzvičnike pored važnijih redova teksta. Prilikom narednog čitanja teksta imat ćete jasan pregled tačaka koji su važne za tu lekciju, a i stranica neće biti išarana. Koristite sopstvene riječi za kratke bilješke kada interpretirate ideju umjesto riječi autora.
Izražavanje vlastitim riječima tjera vas na dublje razmišljanje o ideji i dovodi do njenog potpunog shvatanja. Za više korisnih studentskih savjeta posjetite studomat.ba i rubriku Savjeti. Osim što je izvor zabave, rješavanje mozgalica i zagonetki ima i brojne prednosti. Jača vezu između moždanih ćelija, što pomaže u poboljšanju memorije. Logičke igre treniraju vaš mozak da vidi različite pristupe problemima. Možete li riješiti ovu Studomat mozgalicu? Pošaljite nam rješenje i pratite hashtag Studomat mozgalice. Imate pitanje za Studomat ili želite predstaviti svoj studentski projekat? Pišite nam na društvenim mrežama ili na tv@studomat.ba i ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal. Sve za studente na jednom mjestu. studomat.ba